История одной песни «Красавица с другой стороны Алтая». Песня, посвященная девушке-казашке из состава дипмиссии Китая. В 1991 году в Казахстан прибыла делегация представителей искусств из Китая. Среди них была молодая казашка. Это была диктор казахского телевидения в городе Урумчи Амина Ерешкызы. Она была переводчицей между китайской и казахской стороной, так как хорошо владела китайским и казахским языками. После завершения встречи гостей провожали в аэропорт. Амина поднималась медленно по трапу самолета и без конца оглядывалась назад, будто не хотела улетать. Это и заметил поэт Тынышбай Рахым. В этот миг он увидел в ее взгляде безграничную любовь и тоску по родной земле, боль и неизбывную тоску по отчему краю. Он очень пожалел, что не смог подойти поближе и познакомиться, потому что по дипломатическому этикету приема зарубежных гостей нельзя было подойти поближе и тем более общаться лично. Вернувшись домой, он сел и написал слова. Песня до сих пор популярна и является как бы призывом к единению казахов, которые по некоторым причинам покинули родные места и проживают в разных уголках мира. Мөлдір шанарыңай, шәзлидар жамалыңай, қалғанын тіл аталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Сүйсіндім сымбатыңа, қабағыңа ұқсаттым масқаралдай маралымна шіркін. Мөлдір жанарыңай, шәзлидар жамалыңай, қалғанын тіл аталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанарманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Алтайдың аршағынан келген ару, жалт етіп қарағанын емге дәру шіркін. Мөлдір жанарыңай, шәзлидар жамалыңай, қалғанын тіл қаталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанармадым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Баянды болсын сенің құшар бағым, қолымды қошайды сатты салмадым шіркін. Мөлдір жанарыңай, шәзлидар жамалыңай, қалғанын тіл қаталмай қарағымға. Қасыңа бара алмадым, сездің бе жанарманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым.